And I'm glad to be here to describe my project of a music school called Improvisation Creativity Academy. Mul on nii hea meel olla teie ees ja rääkida minu projektist, mis on improvisatsiooni ja loomingu akadeemia. And in particular to have a short demonstration of my teaching system, using teaching system based on improvisation. Ja siis rääkida teile sellest uuest meetodist, kus ma kasutan improvisatsiooni selleks, et õppida mängida pille, muusikat. Yeah, before that I would like to tell the story of my experience and why I started this project. Aga enne seda ma tahaks rääkida sellest, miks rääkida oma loo, et miks ma üldse alustasin sellega. So as other musician, I studied in a normal music school. I graduated in a Conservatory of Trieste in jazz. Nii nagu teised muusikudki, ma olen õppinud traditsioonilises koolis ja lõpetasin Itaalias konservatooriumi Trieste, see on Põhja-Itaalias, džässi osakonna. Yeah, but after this experience, I felt unsatisfied and a little bit disappointed. Aga peale seda kogemust ma ikkagi tundsin ennast mitte rahul ja isegi disappointed. Pettun. Ei rahul. Ei ole rahul. Ei ole rahul. So I started my idea that is to teach music just going in the other direction, because usually the traditional music, they make you a kind of machine rather than creator music. Ja ma tahtsin minna hoopis teisele poole, improvisatsiooni poole, sest tavaline muusikaharidussüsteem kasutab teid nagu midagi mehaanilist, vastupidi, mitte loojana. Well, my main goal is to give the possibility to all people, not only musicians, to express themselves through the musical language. Ja ma tahaks anda võimalust kõikidele inimestele, mitte ainult muusikutele, väljendada ennast läbi muusikat. And learning how to play an instrument using their own creativity. Ja siis õppida seda muusikat ja pillimängimist kasutades oma enda loome või looveprotsessi. So what I do is just to teach how to play percussion instrument through improvisation. I finished. And it means that if you start to improvise, as we did until now, you can play music. But I discovered that I don't need to teach how to improvise, because every one of us has already disability. So the point is I just use some strategies or some exercise to create the condition for people in which they can improvise and learn the music through improvisation. Me tegelikult ma kasutan sama meetodit, kui me improviseerime, nagu me praegugi palju tegime enne nende meistriklasside raames, mis oli ennem, siis me saame läbi seda mängida päris professionaalset muusikat, mitte ainult lihtsalt iseendale midagi. Ja minu roll on praegu luua sellised tingimused, kus see on lihtne. Sellised strateegiad, kus te väga kiirelt õppida seda. And one example is another way in one seminar that I did with this group of young, and I just show after I make some comments. Ja nüüd ma tahaks näidata teile videot, kus ma olen seda meetodit või strateegiat kasutanud noorte rühma
see rühm on väga oma vanusest erinev, siin on üle 20-aastaseid, aga ka 10 ja 12. The point is explore the possibility of the instrument and find a kind of chord, sound, whatever, that usually is not supposed to do. For instance, of course can be everybody easier, but you can also find a kind of chord. See, it seems quite still enough for an external point of view, but at this point it takes you in a position to go over the boundaries. Vahelt tundub, et see on selline rumal tegevus, aga see annab meile võimalust minna üle nende piiride, mis tavaliselt meie peas on. So as you see, the static result of this exercise is chaos and confusion. Lõppkokkuvõttes te näete, et kui te teete sellist harjutust, et lõpptulemus on haos ja selline olukord, kus keegi ei saa aru, mis siis toimub. Because the target is not to reach a kind of musical purpose, to make a beautiful music, but sest eesmärk ei olnud teha praegu ilusat muusikat praegu. It's just to explore the instrument in all possibilities and find out some sound that probably you like or probably not, but to be free totally from the stereotype or the normal concept of music. It's just a free improvisation in an unconventional context of music. Aga eesmärk oli leida üles igasugused hääled nendest instrumentidest, võib-olla leida ka selline, mis teile meeldib, et tulla välja sellisest kokkuleppest, et nii, trummi mängitakse niimoodi ja klaverit hoopis niimoodi, et hääl tuleb igalt poolt. And this is a good way to scroll out, to take off these psychological barriers that usually we have when we are going to face the first time the instrument. Like we are afraid to play, we don't feel enough good to play, we have fear to play in front of the others. Ja nii me saame ületada need psühholoogilised barjäärid siis, kui sa ei ole kunagi mänginud pilli ja kui sulle öeldakse, et tee mida tahad, et uuri välja, mis sealt välja tuleb. See tähendab, et sa lähed sellest üle, et sa kardad, et ma ei ole piisavalt hea, et mängida, ma ei ole kunagi mänginud. Sa lähed ka sellest välja, et sa kardad olla teiste ees mängimas. So in this way, people, they start to get confident with the instrument and they are more relaxed for learning. They are more motivated in learning music. Ja niimoodi nad on juba rohkem motiveeritud midagi õppima ja ka mängima seda pilli. So where is the second video? No. So now I just show the second video that will be the step
after that we do some improvisation in a context a little bit more normal, where there is a kind of beat that is a common language for everybody. The task. No, is. And the task is just to everyone has to add in the group one little sentence, a rhythmical sentence, and the result at the end is amazing, because you can feel that the rhythm is a kind of big wave that is composed by play this instrument. Not to no, this is not. the point is explore the possibility. We can skip we do by. Yeah, we can do with the director here. Okay. So ma natukene räägin tausta, et kellega on tegemist, et see on grupp noori, kes kunagi ei teadnud teineteist. Nad on kokku viidud ühe projekti raames, kus oli vaja teha lõppkokkuvõttes ühe show lava peal. Ja tulemuseks oli kahe seminari tulemuseks oli see, et nendest sai orkester, kes oli võimeline lava peal ilma siis õpetajata teha show, improvisatsiooni show mõni 20 minutit järjest mängides, väga vabalt. Palju nendest ei ole kunagi trummi mänginud varem, üldse mingit pilli mänginud. Nüüd me proovime siin seda. I think before to invite the people coming here, I'd like to involve all audience. Aga enne seda ma tahaks kõikidega natukene mängida. Make an experiment that right now I'm improvising, and is a way to make understanding how to works the free improvisation. Me proovime praegu aru saada, mis on vaba improviseerimine. Sest vahelt me arvame, et me improviseerime tegelikult me lihtsalt kordame seda, mida me oleme kunagi kuulnud. See on ka võimalik, aga vaba on vaba, täitsa vaba. See ei tea, mis on But, okay, the first thing that is really inner inside of us, the rhythm, is to feel the beat. Esimene asi, mis on igas inimese sees, see on rütmitunne. So if I do this, and I ask you to follow me with the hands, just clapping the hands. We get inside immediately, because I gave one acoustic sign. But if now I make a visual sign, you just clap the hand, just, I give the beat, but you clap the hand. Okay, for instance, if I do with this, okay, now we divide two groups, we already divided. So me, I'm the drummer, and you are the drums. So I try with this drum. So, this actually, with a simple exercise,
I show you me, I improvise with you, and you react with me. But at the same time, you are improvising because you are understanding when you have to make the beat, and so you are inside my improvisation. It's very complex things. see on väga keeruline asi, mina improviseerimisel hetkel, mina improviseerisin teiega, aga te olite minu improvisatsiooni sees, et kompleksne asi, aga te olite ka vaba muide. Okay, so now we make a step forward. Nüüd me teeme veel ühe sammu. What is improvisation? Mis on improvisatsioon? Exactly is an action, but we don't know exactly what is, where is the end of the action. Improvisatsioon on, mida me teame sellest. Me teame, et see hakkab toimuma, aga me ei tea, kus ta lõpeb. Et mis on tulemus. But the main point is the starting of action. Ja väga tähtis on alustada. And in human individuality, we want to appear always different to each other. Ja see on nii loomulik inimese jaoks olla väga erinev. And so is improvising from one idea, standard, is just make the opposite. Ja tegelikult see on nii lihtne, et siis kui teile antakse mingi idee, siis palutakse tehke midagi muud, absoluutselt midagi muud. Ja see on kõige lihtsam samm improvisatsiooni poole. And we do right now one example that I ask you, don't follow the beat, just improvise with the clap. Ja nüüd ma palun teid mitte jälgida seda rütmi, aga absoluutselt mitte minna sinna rütmi, teha midagi muud. I give an example, but don't copy it. It's very random. So everybody has to do this thing. Tehke midagi, aga see on teie individuaalne. Okay. So now I need 4 volunteers here. Nüüd ma palun 4 vabatahtlikku siia. See oli nii kiire. Äkki 5 saab. 5. Maybe 5. One more, 5. Jaa, veel üks. Me võime vahetada. Take this. And you? Me conducting. Okay. So. One more here. Alice. No, I have to check. Siin on. This one chair. Now stay here. Nii, aga see on 2. Okay, 1, 2, 3. No, this is 4. Now can you stay there just to make equilibrium because we have two groups. One on the other side. Üks läheb sinna poole. Üks inimene läheb sinna poole. Just stay on the right side. One right side. It was 1, 2, 3. It's okay. 3 and 3. So Natasha, Marina. So the game is like this. There are 2 groups. There are 3 first violin. There are the 3 first violin for each group. Okay. Okay. Siin on siis 2 gruppi ja nemad on esimesed viiulid teie jaoks ja need 3 on esimesed viiulid teie grupi jaoks. Okay. So we try this big difference that is a regular beat, like regular time that we did before, and a totally out beat.
So we can say two characters. One is soldier, and the other is hippie. Who is soldier? Soldier, Siin hippie. on sõdurid ja hipid. Okay, let's try. Soldier. Stronger. Let's try free. Free improvisation, hippie. Okay, yeah. Leave. Okay, stop. Okay, now soldier, but this is volume. Now is time. Okay, now repeat when I ask to enter. When you start, you must start with a lot of emphasis. When they start, you have to come inside very sure. Okay, repeat. Yeah, free. Now the opposite. Soldier, hippie. Okay? Soldier, go. Just a bit. Hippie. Soldier. You start to improvise following the beat. Okay? You do something different following the beat. Okay? Make the beat. Only the beat. Beat. Make like this. You improvise. You, all.
but this is the music. It's a kind of contrast. Just you see that it's much more easy to keep the beat because we are here, inside the rhythm. Then go out, you know. But the challenge is also to go out to reach better the beat in. Rütmi jälgimine on alati kõige kergem, see on kõige kergem, sa jääd pam-pam-pam, väga raske on välja tulla, aga see ongi selline challenge või väljakutse, et saada parimat. Okay. Yeah. Now we do a... doesn't matter, we do this kind of exercise that is improvisation, rhythmic improvisation, like spontaneous. One. So we start one by one. Nüüd me alustame üks teise järgi. Alustab esimene. Okay, we start from here. Now me, I'm the first. She's the second. Goes on. And the piano player is the last. If the piano player, after this, a lot of percussion, play rhythms. Can you come here, please? Nüüd ma räägin eesti keeles, et I don't think so, me alustame siit, igaüks mängib oma pakt, aga ta mõtleb, ta kuulab seda, mis on ja lisab sinna oma hääle, mis sobib sinna. Ja klaver on viimane. Aga kui klaver mängib, if piano player is playing. After a lot of percussion, usually you just improvise a melody. Me saame aru, et siis, kui hakkab klaver mängima, et kuulake oma südant. Ta mängib meloodiat, et kuidas sellele, et andke talle ruumi. Ja üldse see ruumi andmine on väga tähtis. Okay, so the task is this. Play something easy, simple, and you repeat. Väga lihtne. Tehke midagi väga lihtsat ja kogu aeg seda sama. And try to listen each other. It has to be a big clock with all things inside fitting in. Püüdke kuulata üksteist. See võiks olla nagu üks suur kell, teate keel ja mehhanism seal sees, mis on väga hästi sobib üksteisega. So I start giving the beat and you are, when you feel something, idea, you start to play. If you don't have idea, copy. Kui teil ei ole ideed, siis lihtsalt kopeerige. No nii, alustame. I find the music.
the piano player, he got totally the control because he started to be very, very loud. But the second step, this is a group playing, group improvising. see on esimene samm, see on improvisatsioon grupis. But what is interesting in this musical context is also to say something alone, to take the leadership in the group. mis on väga tähtis grupis. võtta midagi ise soolos, siis kui teised on vait. võtta seda liidripositsiooni. So there are I think there are one system basically to take a solo. Be louder than others. tavaliselt on üks võimalus võtta liiderpositsioon, olla häälekam, kõvem. Or second chance, aga on ka teine variant. to say to the others, just play more quiet. või siis paluda teiste käest mängida pianot. And we are here to understand the first thing in the music when we play together is listening. ja tegelikult me jõudsime sinna, et esimene asi muusikas on kuulamine. kui sa mängid, sa pead kuulama. Because there is a collaboration through the group, through the members of the group, but also the possibility for everyone to say his opinion. see on nagu ühes grupis, et me teeme koostööd, me räägime koos, aga me anname igaühele võimalust rääkida, mida ta arvab sellest. Okay, now we try this last performance where we keep a beat and one by one make a short solo. I will conduct. I say, okay, you start. me hoiame ühte ritmi kõike, me mängime kõik ühe rütmi ja hoiame seda. aga Andrei näitab igale ühele, nüüd on sinu kord ja sina räägid seda, mida sina räägid ja mängid seda, mida sina tahad, mitte seda rütmi, mida kõik mängid. ülejäänud kõik hoiavad seda rütmi. igal ühel on moment, hetk, millal ta räägib ja teised lihtsalt toetavad. So, in according what I said, if the soloist is making very tiny volume because you want to make a very, the others has to reach this thing and slow down the volume. kui see inimene, kelle aeg on paraku teha soolo, mängib hästi-hästi tasakesi, siis teised ka lähevad temaga koos alla, et anda talle ruumi, et olla temaga koos, olla tagapõhjas. Okay, now only percussion. You play. No, after I call after like a soloist. Be ready. Okay, let's start a little groove together. Something that we feel. I do the solo first.
we did in very short time. Usually it takes 1-2 lessons of a couple hours, but I hope you just after you translate catch the point. Is try to combine the improvisation that is natural, instinctive, with the knowledge of music. That is, music is like a kind of book that most of the time we just know, it's a book, music is written the title, but when we don't open, we didn't start to read, going deeper of the language of music. Ma loodan, et te saite aru, milles on mõte või siis point. Me tavaliselt mõtleme, et muusika on nagu raamat. See on muusika, paneme sinna poole, aga me kunagi ei ava. Praegu me oleme avanud seda. Point on selles, et seda loomulikku improvisatsiooni kasutada koos või mängida koos selle teadmistega muusikast. Yeah, there is other many exercises, but I think we don't have time. If you have, we have 5 minutes. 5 minutes. I would like to ask you how you understand and how your students understood, they learned something. So they changed. How you do it? For this, I just use technology. I mean, one recording equipment. I record all session, all lesson, and after I give to students, so they have a feedback. They can listen themselves, understand through the lesson what they learn about technique, because in the beginning is also to understand how to use the hands for percussion, but also about the music knowledge in general. Tavaliselt ma kasutan tehnikat või siis ma lindistan kõike, mida me teeme, siis annan võimalus seda kuulata. Do you would like to ask what they learn now, your students here? You ask, me ask. You ask. Mida sa oled õppinud? Mis sa oled õppinud? So you ask them? Yeah, what is your impression and what is your feeling with this percussion, this instrument? Give us feedback. What is different? Andke tagasisidet, mis on muutunud? Mis on sellest hetkeks on muutunud teiega, teie tunded? Ma üldse unustasin, kus ma olen. Aga kus sa olid? Räägi veel. No keskendus läks ära. Nüüd ma tunnen ennast nii, et ma olen ära sekanud. Kõik stressid läksid ära. I am most and have a good remarks and Minul on hästi huvitav tunne, aga sellest tunnest ma ei taha teistele rääkida, sest ma tahan seda endale jätta. See on midagi So interesting feeling I would like to share for myself, not to share. Yeah. Okay. Mul on tunne, et ma olen nagu sõprade seas olnud ja me tegime midagi hästi head ja toredat. I feel like I was with my friends and we did together something like it. Yeah, thank you. Ну, я почувствовала, что образовалась такая приятная атмосфера, и тоже как-то забываешься, где ты вообще находишься, то есть расслабляешься, больше себя, и да, очень круто. Спасибо. See oli väga lahe, et mul tundus, et see oli nii hea atmosfäär, et sa oled väga heas keskkonnas ja lähed aina sügavale enda sisse. Väga hea, aitäh. No nii. No oli väga huvitav proovida midagi uut ja oli selline, et Lõppkokkuvõttes palun. ei, see on teine asi, kui teed seda üksinda ja seltskonnaga. See on erinevaid asjad. So it's very different to do by yourself or together?
Yeah, this is the first time they tried to play the jambi. Everyone. We see. So I thank you. Я не знаю, как это по-русски сказать, но было очень интересно следить за своим ритмом и сосредоточиться на нем, чтобы не потерять его. See oli väga huvitav jälgida omaenda rütmi ja hoida seda, et mitte ära kaotada. Что-то новое совсем для меня, потому что я никогда на инструментах не играла и не играю. Я просто не поняла. Мне интересно то, что как бы я совсем сторонние люди, и как-то такая своя атмосфера у нас. Et huvitav, et ma ei ole kunagi muusikapille mänginud ega praegu ei mängi ka, ma ei arva, et ma mängin, aga see oli väga hea tunne siin, et selline atmosfäär, et nagu me oleme koos, et midagi koos tegemas. Right, it's a musician. So. But for what she feels about this exercise? Okay. He wants to say. Mulle väga meeldis, et hea tunne oli, et ma saaksin koos paljude inimestega koos teiega improviseerida ja siis mulle meeldis kogu aeg dünaamilised muutus, siis kohati ta oli selline helge ja siis sönge oli ja siis kogu aeg muutuses oli. Ja oli hästi selline nagu mugav. Mis tunne on mängida algajatega või tegelikult muidugi siiamaani ei ole üldse muusikat mänginud ja praegu ei ole mänginud, et mis see professionaalsele muusikale on? Selles mõttes ongi niimoodi, et improvisatsioon on avatud kõigile ja siis mina iga päev tegelen improvisatsiooniga ja siis olen õpetanud ja õpetan ka ja ma ütlengi, et see on avatud kõigile ja igaüks on võimeline improviseerida. Aitäh, Andre. Et improvisation... Okay. Aitäh! Mina siis need on väiksemad. Jaa, me olime väiksed, aga väga tähtsad osad. Et näete, siin on üks tund, eks ju, et kui sul on väike või sul on väike instrument, sind unustatakse ära, tee hääl. Räägi, et mina olen siis, eks ju. Mina lihtsalt tahtsin öelda, et oli väga huvitav tunne jälgida teisi, et mina keskendusin just sellele, et kuidagi olla teistega koos, jah, et see väike, aga küllap osa. Mina ka lihtsalt proovisin kuulda teisi. Selles mõttes ongi hea vahetada instrumente, et vahetada rolli, tegelikult sa vahetad rolli, sa vahetad heeti, et see on huvitav ka vaadata pärast. Okei. It is okay, you Jah, ma ütleks, et teeks suure aplausi meie õpetajale.